Namaste, dear divine souls. Welcome to my channel, Divine Roshni. I'm going to transmit a light language for cutting negative and damaged relationship cards. Vatanaha Sashanan Sansamtamata Rokuvashanan Sansamtamata Vashina Kamarati Yatarati Yatarati Yusatamati Yataraka Ansanto Ansanta Miyahanatre Sensentamata Natre Kamiyomoto Natre Sayana Hamuyom Tomoto Koshanatari Kama Kosonata himiam tamate rakan shutanata rakan sensen tamate rakan mokaniyam tamate mokana rason shantama. Raso shoshan tamatera constant tamatera kahamio motoroso tamata motoroso wakana samiam tamata wakana ratamata hayati samiam tamata hayati mukana sutamata mukana kisin sensen tamata mukana kisin sensen tamata mukana hayam tamata mukana rasu tamotera ansensen tamata asana kimiam tamata rokon sensen tamata roko wakana himiam tamata wakana rutana rasu tamata runata hasutanata rakan sentamata raka kamoyum tomata rakan tomata raka washinti mita raka amono. Amono to Rusi Hanahana Kriyon tomata na kriya hasitamata na kriya ushita mita rakan sentamata rika maya na to rosuma. Himiama natre sentamahata natre rakan suntamata natre rakan moshintamata raka kayom tomata raka. Munata rashutana sasen sentamata rashutana ikantamata rasutana sayom tomata rasutana. Rahasutanata rako sentamata rako wahania natro sutanatro kana intamata wakana sutama sayam tamata sutama rase mianatro ko hiniti usitamata rukana hasasantamata wakana samayom tamata wakana raso wakana netra hoso mahasetana setana sutana hata setana yantime tiraka hansen semtamo hatokosho omiyum tam hatakoso ansentam hatarama omyum tam hatara. Thank you, Divine, and thank you all.